base, that is chapter 3, verse 20. Sihloko sakhona sifunde ngale ndlela. Paul ukhulekela ibandla ukuba likhule ekwazini uthando lukaNkulunkulu. Cela ukusiphinda bazalwane. Paul ukhulekela ibandla ukuba likhule ekwazini uthando lukaNkulunkulu. Verse 19. Verse 20. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho konke esikuphelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Hallelujah. Amen. Upholo ukhulekela ibandla ukuba ibandla likhule. Namhlanje bengifisa ngathi ngicela ukuthi salusa ukhula. Lento yokukhula ibaluleke ngalendlela ukuthi uPaul waze wabona ukuthi akayikhulekele. Into yokukhula. Ngoba into eyinkinga ukungakhuli kuyingozi. Ukungakhuli kungakwenza ubuyele la uvela khona. Ukungakhuli kungakwenza ubone ngathi ngcono emuva kanti akukho ngcono phambili. Kanti into engakusiza ukukhula. Into eyenza ukuthi abantu babunkosi bahlale ku second class ukuthi abakhulile othandweni. Jesu ngiyakuzwa mfundisi. Uyabona into ebalulekile ukukhula. Hayi ukhule phela enye into abantu bacabanga ukuthi ukuba kudala enkosini ukuba khona kudala enkosini kubalulekile. Kanti kuyenzeka kube kudala enkosini kanti awukhulile. Amen. Kuyenzeka ukuthi uzube nesikhundla esiphezulu kanti awukhulile. Wena uyadinga ukuthi khula. Ngizocela salusa ukhula. Nkosi yami. Indlela okwata ngayo engivezela ukuthi khona la ungakhulile khona. Indlela obamba ngayo amagubu kuyazi ukuthi khona la kusele khona. Amen. Ngizocela namhlanje man salusa ukhula. Amen. Upholo ibona ibalulekile lento yokukhula. Uzwe emthandazweni uyokhulekela ukuba ibandla ibandla liyakhulekela ukuba likhule othandweni. Uyabona masakhula othandweni babukubheka uthi uhlaphe bheda kodwa uthi bombuka ubuke ukuthi bhedo wakithi ungamthathi expose Facebook kunalokho uyambamba ngothando ngoba kubhede owakithi. Yes, amen. Phela bazalwane ithi idliswa yithi ngoba yinto esithatha indaba zala sizise ngaphandle kuyasivezela ukuthi asikhulile. Ngizocela namhlanje khula man. Uyabona mhlazane ubonakala ukuthi ukhulile othandweni uyobonakala ngokunderstand ukuthi uthando lumnene. Yes. Uthando liyabekezela. Uthando alifunelo kwayo. Kodwa into esikubonayo sikubona ngendlela uyifunelo kwakho ngakhona ukuthi lo mzalwane akakakhuli ngoba yonke into ingaye. Yonke into ingaye. Sizothi mina namhlanje khula. Yes. Khula. Amen. Ngiyacela mansalusa ukhula. Sesithi isikhathi usolo kuhamba nalento yakho nabomakhelwane bakhe sakwazi nokubadla ngenxa yakho ngoba awukhulile. Yes, amen. Nasemsebenzini wakho bayakwazi ukuthi nje umzalwane kodwa izenzo zakho ziyaphika uKristu. Ngiyacela akutshela umakhelwane ithi makhelwane khuluma phela bazalwane ngizosizomela sonke. Impela bazalwane engalalanga nina nilalile. Thithi umakhelwane funa umakhelwane uthi uhlapho khula. Ngiyacela man khula man. Khula lento yakho ngakhuli ingasenzela ukuthi ngabe sesikude ngabe sesifikile ku first class sivithwe uwe ngoba izinto ezinye zikuwe kodwa wena uyasibambezela ngokukhulu khula. Ngabe sesikude manje
babukubheka khona izinto ekumele ngaba sihlali nama-case akhona, ngaba sidiscuss, ngaba sibiza ikomisi ibizele zona, ngoba uma ngabe sesikhulile. Ngizocela namhlanje, ngizocela nje ukuthi khula. Sesithi isikhathi kade uhamba inkonzo bese kumele ngabe sibone umehluko, kodwa siwubona umehluko. Kuyazi ukuthi u-attend inkonzo wena ukodwa umoya oyingcwele awumvumela kusebenzise yonke into uyenza ngawo. Ngiyacela khula, uyangizwa le? Sengiyacela sengiseqedile ukushumayela. Bengifuna ukusho nje lokho ukuthi salusukhula, ngoba enye into ungazwenzela umngcwabo omkhulu kuze kuthiwe ihamento elidala lo muntu lona uyakholwa uyamuzwa uNkulunkulu, kanti hayi akayi la siyakhona ngoba uhluleke ukukhula. Amen. Hey Jesus. Lento yokukhula Galatia 4 mfundisi, Galatia 4, lento yokukhula ibalulekile. Yazi khona ezinye izinto engabe sesiyazinambitha, kodwa sikhona ukuyinambitha ngoba simile endaweni eyodwa, simile entweni eyodwa. Khona izinto mangena la emnyango uthi uNkulunkulu mhlawumbe ususele ngoba abantu laba abahamba nabo bakude manje. Lento moya liqala ikhuluma nami ithi khula wena. Sekhuluma mina mangihlala lapha phansi ithi lento engizoyisho ithi khula wena qala manje. Sesithi isikhathi soloko sikhuza wena, kade ukhuzwa, khula manje. Isho lento kuhlela lapha phansi ithi khula. Uyabezwa labantu ohamba nabo ukuthi bayanyuka manje, baya kwelinye izinga, khula manje. Sibakezele ukuthi asifuni khula, sifuna yonke into sibeke ebantwini, amaphutha sobeke ebantwini, khula. Kade sisolana nalento engekho. Hey, usumuza umuntu wathi mina kahlahla menziwa kanje nabakithi bayangazi. Usho kuphi la akusekho la senkosini la. Ngiyacela khula manje, khula manje. Sesithi isikhathi sisoloko singayi ndawo ngoba phela mhlazane bamfundisa uNkosi sakhula ethandweni, siyokwazi ukuthi nabantu besitradi sakithi sibadle ngothando, endlulena izogcwala ngenxa yokuthi sikhulile. Yabona ngenzela ukuthi manje ngophuma la ubuye uyombulisa lo makhelwane lo oneminyaka ungamkhulumisa, lo wahleba ingani wena la usebenza khona bahleba kodwa usaya khona. Ingani bahleba lapho awuyekile wayi la ekhaya bayahleba omakhelwane usabakhulumisa, khulumisa lo muntu umvezele ukuthi ukhulile wena. Khona abantu bebahlala la abasekho ngoba uthe ngahleba. Angazi ngifuna ibandla linjani, nifuna linjani basabantu bakhe ngoba phela mhlazane ukhula uya-understand ukuthi uhambo lolu wakhula kwezothando noma bangahleba ongakanani, you understand ukuthi bakhuluma ngawe hayi nawe. Into yokukhula isenza ukuthi singalwi nezimo ezingasifuni, isenza singanaki okungafuni thina, sikubekele kuJehova. Athi lapha kweExodus 14 ungalwi wena yokulwela mina, ipha yona yakho eyami. Ekwenza ukuthi ulwe yonke into ukuthi awukakhuli. Lento yokuthi wena ufuna ngize ngimtshele emehlweni ngifuna u-1 on 1 iyazivezela ukuthi awukakhuli. Khula manje. Inkinga ukuthi izothi masothulile la uhlala khona, sesifikile sibahle sigezile sithi lokuyikholwa bavele bathi welele ukube bebazi ukuthi unjani uyikholwa makaya esontweni kodwa yena akakhulile. Izosho namhlanje khula. Ngiyacela funda mfundisi, funda lapho 4:1 funda mfundisi. Woza futhi siyafunda bazalwane kwaba seGalatia is chapter 4 verse 1. Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseseyingane, haleluya, kayahlukile
ngalutho encekwini. Yabona nje lithi lana indlalifa ithi mayishiyelwe ifa kodwa mayingakakhuli iyafana lenceko khona izinto ekumele ngabe usudlulile kuzo. Ifa lakho likhona lihlezi ezulwini lilinde wena kodwa akukhonakali ukuthi bazililize ngoba ungakhuli. Ngiyatshela abantu babuNkosi ngithi mina uNkulunkulu ukubona ngale 1005 oyihola ngeviki ukuthi uphakama kanjani ngayo bese acabanga ukuthi mangamholisa u10,000 abantu angeke uyogibela phezulu kwabo ahambe phezulu kwabantu ngoba lo muntu yamhlupha imali. Khona izinto ekumele ngabe sesayimukela kodwa ngenxa yethu okungakhuli asisakwazi ukuyithola, asisakwazi ukufika kithi ngoba asikhulile uThixo. Lento yothando maMnkosi ikwenza ukuthi ungahambi singakuthi uthi angiphiwe unhlapho uzumangale nje ukuthi umuntu athi ukhulile uyakholwa uzumoya oyingcwele kodwa athi angaphiwe unhlapho. Sikhoza nabazalwane abangaphiwanga yithi khetha ukuphiwa lesikhathi manje uJesu uyabuya wena usase nabanye ongaphiwanga bona. Hayi khula abanye sebaze baqala amasonto kanti abakakhulu. Abanye sebase baphethe amasonto amakhulu kanti bayizitsha ezilahlekile ezidinga ukubuyiswa yilezo nalezo zihlale endaweni yazo. Ngiyacela khula. Bese kumele ngabe sesikuthi kakhulu babubheka sidileya nje ukuthi la uthandweni asinikeze sifundo 20 Efeso 3 sifundo 20 gogo Lord elusikhulekela futhi gogo. Nasemini uNkulunkulu esebuseni sisondela kuwo khona amandla wonke egameni kaJesu sizondalela baba ukukhuluma kwakho ngcwele ukhulumile bakhuluma abantu kodwa sizakalanga Thixo wethu ngcwele emini yasebuseni uNkulunkulu wethu izwi lakho baba liyaphila Thixo wethu ngcwele lingamandla baba wethu ngcwele liphefumulelwe lungele baba qondisa nokuyana Thixo nokufundisa egameni kaJesu ngalo moya ngcwele baba siyaphila egameni likaJesu Kristu. Thank you Jesus Lord. Amen. Hallelujah. 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 Siyabingelela bazalwane egameni elihle likaJesu Kristu umfundisi uNkosi. Siyabingelela mgcotshwa kaThixo. Nomama siyabingelela kakhulu. Bamfundisa ukubheka siyabingelela nomama. Ngibingelela ugogo Lodi, ngibingelele umfundisi uBaloyi. Siyabingelela mfowethu wami. Amen. Hallelujah. Ngicela ke bazalwane nginibingelele nonke. Oh yes. Kwelihle igama lomfowethu Jesu Kristu. Ngibingelele worship team. Yes. Ngibingelele nosishayelayo. Siyabingelela. Nosishuthayo. Ya basibuza ukuthi ubani osishuthayo ngithi enye insizwa efana nenye yalapha kwaNhlapho. Oh Jesus. Khona le insizwa yakwaNhlapho yaseDelmas. Yeah. Ngithi mangiyibuka. Ngibuka uObey, ngijabula uObey. Uzosho nje ngale insizwa le. Oh yes. Hallelujah. Ngisho ngingedwa babubheka ngithi bona ngelinye ilanga uyosho nje ngale insizwa yakithi. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela nabancane bethu siyabingelela. Mfundisi uNkosi ngiyacela ungifundela bese ungifundela isihloko sala ku14 lapha ku14 isihloko siqala la ku14.
Siyafunda bazalwane incwadi kwabase-Efesu that is chapter 3 verse 20. Sihloko sakhona sifunde ngale ndlela. Paul ukhulekela ibandla ukuba likhule ekwazini uthando lukaNkulunkulu. Cela ukusiphinda bazalwane. Paul ukhulekela ibandla ukuba likhule ekwazini uthando lukaNkulunkulu. Verse 19 verse 20. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho konke esikuphelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Hallelujah. Amen. Cishe ngithi ubaba uNkosi uyikhavile intshumayelo le mina bengizoyishumayela. Usevele wangena kuyo khaxa. Hallelujah. Uma ekhuluma la izolo mangihamba babukubheka ngixolise nje ngokufika late bazalwane. Ngihambe nabazalwane laba bekhwaya labayana bebayo recorda iCD labo leli elokugcina. Hallelujah. Amen. Mangihamba nabo sihamba kuthiwe bazorekhoda ngo-8. Sibuya manje kuseni nje ngo-8 o'clock ngakhana ngena la ekhaya. Angilele nje ngisoloko ngibheke ngawayizolo kanti nangolosihlanu sihlale kwaze kwasa. Amen. Sisoloko siprepare ngoba mayumshinini akufani nanomuntu ocula esifeni. Hallelujah. Amen. Manje uPaul la isihloko la wena baba uNkosi uthi uPaul ukhulekela ibandla. Uyakhulekela mfundisi. uPaul ukhulekela ibandla ukuba ibandla likhule. Namhlanje bengifisa ngathi ngicele ukuthi salusa ukukhula. Lento yokukhula ibaluleke ngalendlela ukuthi uPaul waze wabona ukuthi akayikhulekele. Into yokukhula. Ngoba into yinkinga ukungakhuli kuyingozi. Ukungakhuli kungakwenza ubuyele la uvela khona. Ukungakhuli kungakwenza ubone ngathi ngcono emuva kanti akukho ngcono phambili. Kanti into engakusiza ukukhula. Into eyenza ukuthi abantu baba uNkosi bahlale ku second class ukuthi abakhulile othandweni. Jesu ngiyakuzwa mfundisi. Uyabona into ebalulekile ukukhula. Hayi ukhule phela enye into abantu bacabanga ukuthi ukuba kudala enkosini ukuba khona kudala enkosini kubalulekile. Kanti kuyenzeka kube kudala enkosini kanti awukhulile. Amen. Kuyenzeka ukuthi uzube nesikhundla esiphezulu kanti awukhulile. Wena uyadinga ukuthi khula. Ngizocela salusa ukukhula. Nkosi yami. Indlela okwata ngayo engivezela ukuthi khona la ungakhulile khona. Indlela obamba ngayo amagubu kuyazi ukuthi khona la kusele khona. Amen. Ngizocela namhlanje man salusa ukukhula. Amen. uPaul ibona ibalulekile lento yokukhula. Uzwe emthandazweni uyokhulekela ukuba ibandla ibandla liyakhulekela ukuba likhule othandweni. Uyabona masakhula othandweni babukubheka uthi uNhlaphe bheda kodwa uthi bombuka ubuka ukuthi bhedo wakithi ungamthathi expose Facebook. Kunalokho uyambamba ngothando ngoba kubhede owakithi. Yes. Amen. Phela bazalwane ithimidliswa yithi ngoba yitho esithatha indaba zala sizise ngaphandle kuyasivezela ukuthi asikhulile. Ngizocela namhlanje khula man. Uyabona mhlazane ubonakala ukuthi ukhulile othandweni uyobonakala ngokunderstand ukuthi uthando lumnene. Yes. Uthando liyabekezela.
uthando aliyifunelo kwayo. Kodwa into esikubonayo, sikubona ngendlela uyifunelo kwakho ngakhona ukuthi lo mzalwane akakakhuli ngoba yonke into ingaye. Yonke into ingaye. Sizothi mina namhlanje khula man. Khula. Ngiyacela manthana usukhula. Sesithi isikhathi usolo kuhamba nalento yakho nabomakhelwane bakhe zakwazi nokubadla ngenxa yakho ngoba awukhulile. Yes, amen. Nasemsebenzini wakho bayakwazi ukuthi nje umzalwane kodwa izenzo zakho siyamphika uKristu. Ngiyacela akutshela umakhelwane ithi makhelwane khuluma phela bazalwane kusizomela sonke. Impela bazalwane engalalanga nina nilalile. Thithi umakhelwane funa umakhelwane uthi uhlapho khula. Ngiyacela man khula man. Khula lento yakho ngakhuli ingasenzela ukuthi ngabe sesikude ngabe sesifikile ku first class sivithwe uwe ngoba izinto ezinye zikuwe kodwa wena uyasibambezela ngokukhula. Khula ngabe sesikude manje babukubheka khona izinto ekumele ngabasihlali nama-case akhona ngaba sidiscuss ngaba sibiza ikomisi ibizele zona ngoba kuma ngabe sesikhulile. Ngizocela namhlanje ngizocela nje ukuthi khula. Sesithi isikhathi kade uhamba inkonzo bese kumele ngabe sibone umehluko kodwa siwubona umehluko. Kuyazi ukuthi u-attend inkonzo wena kodwa umoya oyingcwele awumvumela kusebenzise yonke into uyenza ngawo. Ngiyacela khula. Uyangizwa le? Sengiyacela sengicedile ukushumayela. Bengifuna ukusho nje lokho ukuthi salusukhula ngoba enye into ungazwenzela umngcwabo omkhulu kuze kuthiwe ihamente elidala lo muntu lona uyakholwa uyamuzwa uNkulunkulu kanti hayi akayi la siyakhona ngoba uhluleke ukukhula. Amen. Jesus. Lento yokukhula Galatia 4 mfundisi. Galatia 4 lento yokukhula ibalulekile. Yazi khona ezinye izinto engabe sesiyasinambitha kodwa sikhona ukuyinambitha ngoba simile endaweni eyodwa, simile entweni eyodwa. Khona izinto mangena la emnyango uthi uNkulunkulu mhlawumbe ususele ngoba abantu laba bawuhamba nabo bakude manje. Nkosi yami. Lento moya liqala ikhuluma nami ithi khula wena. Sekukhuluma mina mangihlala lapha phansi ithi lento engizoyisho ithi khula wena qala manje. Sesithi isikhathi soloko siphuza wena kade ukhuswa khula manje. Isho lento kuhlela lapha phansi ithi khula. Uyabezwa labantu ohamba nabo ukuthi bayanyuka manje baya kwelinye izinga. Khula manje. Sibakezele ukuthi asifuni khula, sifuna yonke into sibeke ebantwini amaphutha sobeke ebantwini. Khula kade sisolana nalento engekho. Hey usumuza umuntu wathi mina kahlahla menziwa kanje nabakithi bayangazi usho kuphi la akusekho senkosini la. Ngiyacela khula manje. Khula manje. Sesithi isikhathi sisoloko singayindawo ngoba phela mhlazana bamfundisa uNkosi sakhula ethandweni. Siyokwazi ukuthi nabantu besitrate sakithi sibadle ngothando endlulena izogcwala ngenxa yokuthi sikhulile. Yabona ngenzela ukuthi manje ngophuma la ubuye leyombulisa lo makhelwane lo oneminyaka ungamkhulumisa. Lo wahleba ingani wena la usebenza khona bahleba kodwa usaya khona. Ingani bahleba lapho awuyekile wayi la ekhaya bayahleba omakhelwane usabakhulumisa. Khulumisa lo umvezele ukuthi ukhulile wena. Khona abantu bebahlala la abasekho ngoba uthe ngahleba angazi ngifuna ibandla elinjani nifuna elinjani bazalwane bakhe.
ngoba namhlanje ukhula uya-understand ukuthi uhambo lolu wakhuluma kwezothando noma bangahlebo kangakanani you understand ukuthi bakhuluma ngawe hayi nawe. Into yokukhula isenza ukuthi singalwi nezinto ezingasifuni, isenza singanaki okungafuni thina, sikubekele kuJehova. Athi lapha kweZulu 14 ungalwi wena nokulwela mina impaki yakho yeyami. Ekwenza ukuthi ulwe yonke into ukuthi awukakhuli. Lento yokuthi wena ufuna ngize ngimtshele emehlweni ngifuna u-1 on 1 iyazivezela ukuthi awukakhuli. Khula manje. Inkinga ukuthi izothuso masothulile la uhlala khona sesifikile sibahle sigezile sithi lokuyikholwa bavele bathi welele ukube bebazi ukuthi unjani uyikholwa maka esontweni kodwa yena akakhulile izosho namhlanje khula. Ngiyacela funda lapho forward fundisa woza buti. Siyafunda bazalwane kwabaseGalatia is chapter 4 verse 1. Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseseyingane. Hallelujah. Kayahlukile ngalutho enqemweni. Yabona nje lithi lana indlalifa ithi mayishiyelwe ifa kodwa mayingakakhuli iyafana lenceko khona izinto ekumele ngabe usudlulile kuzo. Ifa lakho likhona lihlezi ezulwini lilinde wena kodwa khona nani ukuthi bazimilize ngoba ukakhulu. Ngiyamtshela abantu babuNkosi ngithi mina uNkulunkulu ukubona ngale 1005 oyihola ngeviki ukuthi uphakama kanjani ngayo bese acabanga ukuthi mangamholisa u10,000 abantu angeke uyogibela phezulu kwabo ahambe phezulu kwabantu ngoba lo muntu yamhlupha imali. Khona izinto ekumele ngabe sesayimukela kodwa ngenxa yethu okungakhuli asisakwazi ukuyithola, asisakwazi ukufika kithi ngoba asikhulile uthandweni. Lento yothando maMnkosi ikwenza ukuthi ungahambi singakuthi uthi angiphiwe uNhlapha uzumangale nje ukuthi umuntu athi ukhulile uyakholwa uzumoya ingcwele kodwa athi angaphiwe uNhlapha. Sikhoza nabazalwane abangaphiwanga yithi khetha ukuphiwa lesikhathi manje uJesu uyabuya wena usase nabantu ongaphiwanga bona. Hayi khula abanye sebaze baqala amasonto kanti abakakhulu. Abanye sebase baphethe amasonto amakhulu kanti bayizitsha ezilahlekile ezidinga ukubuyiswa yilezo nalezo zihlale endaweni yazo. Ngiyacela khula. Bese kumele ngabe sesikude kakhulu babubheka sidileya nje ukuthi la uthandweni asinikeze siyaphizemela uloma kabheka lo uvela athi ngayenza kangcono le ayenza kanti le wena competition uthi ukhona njalo mangiqala Nkosi ngihlushwa yiva ngifile mangiqala ngiyeza kodwa lento bathi ngeke ngisuse ngoba ngifuna likhumbuse ukuthi nawe ihamba isithobisa. Moya engcwele makafika uthi uyaphakama uthi moya engcwele wena walandwa kwabakhiri wena uhlale lokimbali wena waselahle yonke into wena nawe uyinyonga wena uyakhula wena kahle usizwe ngengwane emhlophe embosini akasuki ingwane ungavela ukuthi ubani. Wena usikhumbuza leyo nto uthi hayi usuphalama ingani nawe khona la walandwa khona izocela usami sukhula sekuthini ushumayela bafika le verse ngishumayela ngelinga
Ngiphinde ngalithola ithuba. Kodwa ngizofisa nje namhlanje ekuseni ngizothi mina u-12 o'clock manje ngiyahlukanisa manje. Hlukanisa imini nokuseni. Bengicela manje udecide. Uyafuna ukukhula na? Phela kade babubheka sisoloko sincengana sidlala isonto ngoba sithi bazohamba abantu. Kodwa manje kusizane. Sicela nikhulu. Manje lo munye ugogo ngathi gogo usukudala ukuthi ungashintshe isonto. Njengoba usungena la kule sonto sala usudecide. Sala usudecide. Ngoba babubheka lento yokuthi njalo uhambe uyekhetha inkosi itsinafu manje. Awuthatha uJesu manje. Indaba yamasonto namapolitiki wonke ingane emndenini wakho ninamapolitiki kodwa nakuthiwa ngesociety yomndeni yayo. Uthi yasemhlanje ngaba ngiyayihudula kodwa ihuduluya kodwa la awuyihuduli la awuyihuduli la uyasikhumbuza ukuthi ngiyakhumbula nathi bese ukuthi uyamukela nini ifa lakho. Ngoba lithi uthi mhlawumbe ifa lethu liqiniso. Manje uthi mawufika ezulwini umukele ini? Bahlabelela kuthiwa kuyobonga namaqhawe. Kuyobonga liphi iqhawe? Lelehluleka ukubekezelelana nabanye. Leli qhawe elithi balibuka abanye nabasole. Ngizothi mina ngicela. Cela ukhulu. Sothi kunyabe ngilinda lapho ukuthi uzodiliza into enamandla ngiyayizwa mina. Izwa yimi ukuthi namandla idle mina qala yasho kimi yathi khula manje isikhathi sokuthi khula uyindoda manje awusaseyela umfana abafana hayi babobhe wena ungene ebafaneni uyindoda manje khula. Awuboni sekwenzakalani yonke into eprofethiwe siyaqala isiyenzekile. Malithi iBhayibheli imibuso iyovukelana. Awuboni imibuso seyivukelene. Awuboni sesivukile. Uyabuya ozayo ngoba wena nje usasenamamuzi. Ngiyacela khula. Yazi babu Nkosi kunabantu namhlanje akuyibo abashaya igubhu kwezinye indawo bathi bayeza kusasa basuka la nento yabo yokungakhuli. Bashaya igubhu namhlanje yibe bashayela abantu bathi bayeza kusasa. Kodwa bekala ahamba nathi evutha ngamaculo kodwa namhlanje nento yokungakhuli. Wabona ngathi kungcono ngoba wathi ubabumalo ubona ngathi laphayana laba thathana khona kungcono ngoba baqale bageze qala before beqhatha. Kanti hayi into enamandla nayi la khula ezwini izwi lizokusiza ukuthi ezinye zezinto ufunde ukuthi you don't have to answer everything. Le verse bezoshumayela kodwa ngiyafisa nje ukuthi ngicine la ukuthi ngicela ukhulu. Yazi amanye ama-promotion avinjwe nguwe. Abanye abantwana bakho bavinjwe nguwe. Njengoba nje uthi abantwana bami abasebenzi bavinjwe nguwe. Yabona nje mawungakhe ukhulu othandweni. Yazi uthando uyalibona. Yazi mina ngihlale ngithi mina baba Nkosi mina nabazalwane bayaxolela. Yabona ngenkathi ingane yakho ifika ikhulelwe. I-under age. Wawuthi ukuthela. Kodwa namhlanje sekuwuwo umgugayo. Fana kagogo. Sithanda sikagogo. Lona mfana wami lo. Kusho ukuthi uyakwazi ukuxolela. Manje ungasixoleli.
Ingathi ngiyaqala nokusibona. Asikaze sidle nemali yakho. Asikaze nje sikunike envelope thina. Sathi ngikela kimi beke enyaweni zikampostoli asikaze sasho letho thina. Thina asikaze sabuyisa nokukuyisa. Manje wangasixolela. Ingani mhlazane kubika isisu kwakho. Kungabikwe somntanakho. Kubike sendodana yakho. Sikubike somyeni wakho. Namhlanje sokuthi inkosi yambusisa. Yangizama ngomfana. Yazi yabona inkosi. Yangihambela. Soxolile. Wangasixolela. Sikwenzeni kanti? Sikwenzeni nje uhlele enkundleni zokholotela nathi. Sikwenzeni. Ngoba nathi sizinkosi. Nathi siyahluleka. Nathi sithola umusa. Nathi sathola lona musa. Umjesu esemhlabeni. Safike la sathola lo musa. Nathi sathebele lo gazi lakuthela. Wayesizwe. Inkinga yebandla kaNkosi liyabalela. Kanti le ngaphandle makuzokhandwa isangoma. Uhlangane ogobela abaningi bakhanda isangoma esisodwa. Amen. Kodwa thina sihluleka ukuhlanganyela sikhanda umzalwane wonke. Phela le ndoda mayithi mina makathi nonke singabo legion akusithi umuntu lo. Kodwa thina siye kumuntu ahambe nje. Sithi akayibona. Ayinenkani yakubo kanti umuntu lona kukhona la bele simbambe ngothando. Athi mayehleli lapha eyi1. Athi makathi uyabuka yonke into. Athi makalapha eGod's power ngothando. Amen. Ingene bangiphatha ngayo. Amen. Bangiphatha ngokubela okungavamile. Amen. Inkinga baba Nkosi asizisho lezi. Yabona izwe ngaphandle. Lisivule kanje iza. We're ready to receive our kids. We're ready to receive amakhosikazi ethu. Kodwa ibandla lithi alifuni ukungcoliswa. Lingcwele kakhulu ibandla. Ibandla namhlanje mawucabanga ukuya komunye umzalwane uvela ucabanga ungazi ukuthi ngempela ngingamthemba yini. Kanti masingakhula khona indawo sokukhalela. Sasikhalela endaweni ezirong. Ingane zethu incane emshadweni ikhalela kubangani babo bangashadi. Namhlanje ibandla leli mfundisi uNkosi la linabakhokheli. Ibandla mfundisi ubheka la linabakhokheli. Izingane encane ithi shelo baba omdala la esontweni kodwa ikwazi ukuthi iye kugogo ithi gogo babani ngishela. Namhlanje ingane zethu ikhale bangani baso. Uthi wayo uyambona unkosikazi wakhe sekamdala futhi ubaba unemali ngena na izwa lento engishumayela abasana. Amen. Idinga ukuthi asikhule. Ngoba uma uthi ufundisa uNkosi kungenzeka ungalizwi izwi ngoba usasele ku-third class. Yabona nje uhleli kanje njengoba ngathi amen. You understand? Ngeke uthi amen uphinde ucabanga understand angina problem nalokho cabanga ngoba vele nawe uyazibuza ukuthi kahle ithikithi engiliphethe yini. Cabanga angina problem. Sibuze nawe uyazibuza ukuthi ngimephi empeni yami yokuthanda. Ngoba khona ezinye izinto la ngumfana lapha mfundisi uNkosi. Nangu umfana lapha yena ufike wama eNisdona kwami wathumela abantwana ukuthi bangene endlini yami bezobiza uSanele. Usanele ulele. Mase ngihleli ngedwa. Umfana lona ngakusasa mina ngamthola. Yabona ngamthola ngenxa yokukwata. Ngadila nomfana. Kodwa mase ngihleli ngedwa. Yabona athi yena nomfana ngenxa yokuthi le ngane yami ina 13 le.
lo mfana lona usemaka ebuka umuntu engathandana naye. Kodwa mase ngihleli ngedwa, sengihleli ngithi moyo ongcwele sengimthintile umfana, ngiyacela uxole bese athi umoya ongcwelekile ukhe kodwa wajikisa amehlo wakho wawubheka kuyakho ingane na, ngoba kungenzeka yiyo invite abafana wena ungazi usola abafana kanti lona uye isosi yalento kanti ubembathe njengabo ngokopoloti bekancomo makoti bakhe la ubeyiphethe njengalabo makoti ugogokolo bekakhuluma ngabo last week wasiphatha ngabo abafana bathi somsapho ugogo emncane ngoba uzihlobise ngoba ungcwele. Simahamba sibasola abafana bakubheka kanti yithi esibhathisa kusibongile ngendlela engafanele. Sekudinga ukuthi sikhule manje. Ngasho sinomoya ongcwele. Makafika naye ijikise wena mayisase nesilipa akujike wena. Ingani yashumayela nje. Ingani yashumayela. Ajike wena nesilipa uthi akusho wena ngithembile ngakunika ukuthi uyithengela wena. Shuthi uyahlulela. From now on uzothengelwa yini. Wena ubheki ubonile. Sengibonile ukuthi uyahlulela ngosubheki wena. Sengizokuthengela mina. Khona amabhuku aveza izinto engamelanga ngabe ziyaveza. Mawubona ukuthi uyahluleka usinothile ukuyithengela akaqhubeka bobheki. Asho ngibekisa ngabantwana bakabheka ngeke bangkwade. Haleluya. Akahlale endini usinothile besafike noma ungafika nalo likhulu akhona ukhosa uzolukhatha abebeke kahle kusazera ngoba akafuni ukukhula bosi. Sekudinga ukukhula bazalwane kusisiza nalana endini zethu. Amen. Ngoba khona abantu abakhulela isonto. Kodwa emakhaya bahlala kuyo. Abakhulile. Yes. Amen. Hey, basaneswa namamuza kubo. Kodwa ushadelela amasemula kodwa usaphethwa amamuza kubo. Yabona? Samele mamtotose ngento yakho. Kodwa useka amasemula. Hey. Kudinga ukuthi manje makangena la understand ukuthi njoba sengila okwakithi asasebenzi la amasemula ngizohleka noma nejoke yakhona ngizwe ukuthi lawuzi ngihlele ngoba ngilalo amasemula nala inkosini ke kunjalo sibekezelele njengoba ubekezelele nasemshwadini hleka noma kungasahleki sihleka Akwele spirit of joy. Sathina nini ukuzwa njena sizwe behleka abantu umoya ongcwele uba bambile behleka la ngoba isekho leyo nto le sesiyakhala njalo kanti siyidinga the spirit of joy. Amen. Uzothi mawugeza izintsha lapho kwakho uthi kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami Magi hari nishayuke kanye nawe Nkosi yami. Angizuhlabelele kwakho usukela lento la esontweni wayithatha wazoyithela nase emabhodweni wakho ngithi uyiphekela amawutwana wakwakho kodwa bathi mabawadla bawadle ngothando ngoba umama uthe bakapheka wahlabelela wathi kanye nawe Nkosi yami. Amen. Kodwa namhlanje lokhu kudla kungagcwala amafriji sithi sikudla kodwa kube kusihama. Hey, Nkosi ngafundisa uMamXapho ngathi mina ngiyacela asho uzayibona ku YouTube akunangeni ngamfundisa ngathi mina mangabe ufuna into hlela into zakho
ungavindi ukuthi ngene eminyango uthi amalahla wena hlela angisho umuntu wakho ngiyamthanda kumele ngimfundise ngoba angikwazi ukufundisa la esontweni ngingamfundisi kumele ngimfundise ukuthi ngilinde ngihlale ngikhulule igcathu ngifake ishort angisho ngifake short bese ungipha amanzi ngenkathi ungipha amanzi uthi sikekethe right wasebenza kahle ngisho la ngidanga sebenza lamanzi waletha ngetray ngiyambona ukuthi hayi khona kufunayo Nkabi nami sengithambisa inhliziyo ngoba indlela eseniseva ngayo nami angisakwazi kunqaba amen ingani manje enkosini uJesu unifundise uthi anothi baba wethu osezulwini lo mthandazo uyamfundisa uJesu ukuthi manje baba niya kanjani nasendlini uya kanjani amen nasendlini nasekhaya uya kanjalo obey uya kanjalo nasendlini uvele nje uphithizele kanti uyazi wena ntambama khona into ozoyicela amen bababuka phansi bebheka la phansi beyibuka nabo bathi kodwa obey wami hawu mfanami umbambe ngani muhle ngothaka amen uthi moyicela lento athi uyifuna nini manje yonke into nje siyayifuna ngizocela ke namhlanje khula into ngizocela yona khula ngizoshumayela lela verse baba Nkosi ngoba linento eziningi engifuna ukuzisho amen futhi ningi umfundisi uNkosi maye ngivulelele ithuba ngizolishumayela lona lodwa ngingasayithinti leyo khulu ngishumayele lona lodwa ngoba kunento lo uNkulunkulu wethu sesimdelelise ngabantu ngenxa yethu okungakhulu khona izinto esisaba nokuzikhuza emizini yethu ngoba kunezinto abazosibamba ngazo amen ngoba labantwana bayasiblackmail phela umuntu makafuna i-iPhone akenze kahle azothola i-iPhone akangangitsheli ukuthi hayi uzophasa vele uyiphasela wena awuphaseli mina bengisatshela lapha ngitshela abantu asekhaya ngithi nangibona ngisebenza kabuhlungu kanjani nangiyekela ningangishayi kwakumele ningishaye mangidonje isikole bheka namhlanje ngidlala amafemu ngimilanga lonke ngoba kodwa kube ngafunda ngabe nami bakushaya u4 o'clock nami ngishayisa nabo manje ke ngiyamtshela nalaba ngithi mina angeke ngithinte i-choice kuba mina ungenzile ngikuthanda ngizocela bazalwane sale sesikhulu uPaul wakubona kubalekile ukuba ibandla alikhulekele kuba likhulu waguqa amadolo wakhulekela ibandla kunento eshiwo uJesu athi uJesu aningayenzi njengabanye emasinagogweni labo nabame phakathi kwezimbambano zomgwaqo labo bakwenza ngoba befuna inzuzo bafuna nokubukwa kodwa sebawumukela umvuzo wabo kodwa nina ngoba akusizi mfundisi uNkosi ukubabeka izandla kanti ikamera labalibazi into ezokusiza ukuthi ufike la usithanda ukuthi uthema uthandaza lapha kwakho waphuma nothanda ikamera lakho la waphuma ugcwele uthanda ekamereni ingakho uJesu athi mawuvala vala umnyango mawuthandaza vala umnyango khulume nobaba osezulwini amen ngoba impendulo abanye abantu ama results walento eniyibone la ekuseni le demonstrate la ama results yini isiqalo salo ikamera yes amen abanye abantu bathi bekhala athi ekhala ubona ngumntana wakhe efika agijima kwena thula baba thula ngoba ubaba kamaza kaza muzwe ekhaya yes amen
Amen. Kanti makamazi ekhala ekhaya ayimthusi lento kababa mayekhala la ngoba ubaba lekhaya akasisikora umzalwane. Yes. Amen. Bantwana bethu basimangalela. Akumangalela athi hawu kanti ukafike kule level. Lapha ekhaya njengoba ahlala ne-newspaper. Oh yes. Lapha ekhaya sithethiselwa ukuthi usibuyiseleni iscriport. Kanti la esontweni ukule level. Yeah. Ukumangalela umntanakho. Kanti amabonda wakwakho kumele afakaze nawe. Oh yes. Usha amabonda. Uthi ungena la kule khaya uzwe nawe kunento ekubambayo ekufukamelayo ukuthi la ekhaya lomthandazo. Yes. Uthi ungene ku-dry. Ngisho noma ungangena bangakuphanga cold drink kodwa ngenxa yokuthi ufike wanyathela ekhaya la kuthandazwa khona kuphulwe khona ngomthandazo nawe uphuma nawe unamandla ukuthi abona manje uthandaza. Oh yes. Amen. Ngicela nje nokungabizi la uhleli khona. La uhleli khona. Sengiqedile. La uhleli khona. Oh yes. Uyibuke ukuthi kule thikithi leli bakhanjwa mangabuzwa ngezothando bayothina ezulwini. Oh yes. Amen. Ngifisa ukuyisho lento le ithi uyinkosi ephakeme. Ngiyafisa ukuthi uyibuze wena ukuthi phetheni iphithikithi. Oh yes. Phetheni iphithikithi. Uyazi ukuthi ubhekene nayo. Into engakusiza kwezinye izinto uthathu. Ukukhula othandweni. Namhlanje umthandazo wami ngiyacela khula othandweni. Khula othandweni. Khula othandweni. Ngathi ukhulile i-society right kodwa kuzocela ulungisa uthando. Uyinkosi